Hei, kawatan. So, le buka pintu kapal lau. Di luar pinaurung, di dalam pinaurung, hirun long. Tutupnya, mana mungkin. Musuh kujak kena. Hei. Aku tepu rupanya. Remah orang kaya rupanya mana. Nyok kuat kalau ni Chandra, nyok kujak aju kuat pegah baik Chandra. Munyo bino Chandra ke pegat remah, kemewahan lagi nyok. Dopna habis biaya, nyok tanya tu baik Chandra. Untung ku terpusuk pajanyo. Ni anak kusuk pajanyo malai tetamang kena. Memang mewah tak. Ipegah le Chandra gambar sa kosong si kurung. Sertuh si kurung boh kepu demai pegah gambar le tak ile. Nyo hana datui horor tetamang pat yang naji. Hana ku sangka Chandra ubino sepak pegat remo. Lagi nyo hayu kemewahan berojih kah gasian ke pasai dino kemewahan tak. Menyokun awak Malaysia. Tak ku sangka, tak ku duga. Cempedak berbuah nangka. Ku pikir-pikir su anak buaya begitu kaya, kaya raya. Berarti kaya raya ju. Hirun long. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tamang ya. Jit. Ulang. Hai Chandra, hirun long dia ku tamang phone. Tuha ke roi pintu. Buka kepala rajin ni kai leweknya. Oh, pintu dan tamang phone tengah ke doi. Ya. Alah ya. Nyan kenji ni ya. Nyan pakai sensor. Kepu kayak pakai risol bak pintu. Ilung biasa nyan kubla bulan puasa. Kuih ku pajuh risol. Kan risol kue hai tapi sensor sensor wajah tayo. Jadi sosok yang tamang ilu wajah, isente wajah. Tengah ke doi pintu. Buka kenya lagi kah pegahnya. Hai Chandra. Lu habis biaya ke pegat rumahnya? Pane rumah raya, pane pen du bino da pegat rumah. Nyo hotel, nyo bino da pegat rumah, pare rumah. Ke aku tu hotelnya tak malam dah bayu kena Chandra. Betul bayu di malam padi. Haya. Pakang kasihan dah. Ngampu ni ja. Sangka hidup na, muka-muka cerah. Alhamdulillah Chandra. Getanyo setiap ubi penyakit ada nama mantang umum tetap na ubat. Jadi ubina mandu ubat yang kata pajuh ubatnya ubat jihnya mandu-mandu usaha. Daleh pijino Chandra gekendak di Allah ba ulun tuan barosa nalung blo saboh kaca. Jadi insya-Allah pulih ni bi Allah. Nyo ianyo yang longjib. Izoranyo yang longjib, yang pertama ianyo hayu tak Chandra. Demam putra ya kegunaan inya. Lu tak Chandra sakit mah haji pulih. Sembelit pulih, nyeri sendi pulih. Kadang-kadang truk bak sakit ke yang pulih. Remetik ya hana pegah lagi ada poh-poh mesti gada. Truk bak kanker Chandra gada. Oninyan asma kena urang mata batuk-batuk mesti pulih cit. Yang hayu dalam truk bak kencing batu. Kena wata tatuk ingat mentap-tap geregesan tajak dua bolangkah ingat tinggal meninggal gejala batu karang. Lah menet bisa gada Chandra. Nyo yang hayu tak ubatnya. Menyo etika penyakit kubut, kebah, lemah, lesu, lunglai, loyo, letih, IQ lemah, daya berfikir, ingatan gada, remetik. Kan dekabu, lagi ada pinah gada. Nyo kenyo kelebihan daripada izoranyo. Chandra, walaupun izoranyo pulih, tapi danyo mesti tak bermohon kepada yang maha kuasa. Takun bismillah wadah tajib ubatnya. Oh kapada ya, nabi lo ke boya. Chandra memang sengaja nalung mempak kira ke sabo. Nyo ka pegah Chandra, hai. Ya. Menyo bagi anak-anak muda truk bak jerawat pulih. Jerawat bisa pulih. Jerawat. Nya, der rekan. Izra.